अस्सलाम वालेकुम मलगरो द वर्ल्ड कप मेला चालू کېدو والا د کرکټ ورلد کپ کې به سیمی فائنل ته کم سلور ټیمونه وځي. سابقه کرکټرانو په دې پریډکشن کړی دی، پیشنګویي کړې ده چې کم ټیمونه به سیمی فائنل ته وځي. دې کې کریس ګیل دی، بریټلی دی، شین ویټسن دی. د زبانی زه تاسو ته اورم، دا تاسو واورئ. Yeah, England, Australia. I'd probably say Pakistan though. I think they're a really well balanced team. I know I picked India, I know I picked Pakistan, I know I picked England. The last one I think was Australia. England, Australia, India, New Zealand. जो टॉप फोर होंगी वो एक इंग्लैंड होगी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका. मेरे हिसाब से सेमीफाइनलिस्ट रहेंगे भारत, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया. India, Pakistan, England, Australia. Australia, India, England and Pakistan. India, Australia, England and New Zealand. Australia always one of the top sides. New Zealand, India for sure. Maybe Pakistan. It's got England. I'm going to go South Africa. Being South African, can never leave out Oz. So yeah, but there's a wild. نو ډېر انټرسټینګ دغه پی ورکو پلیرانو چې کوم ټیمونه به سیمی فائنل ته وځي. او امید دی چې نننۍ دا ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوي. چینل باندې چې څوک نه وي د زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ.